Okay, tengok. This is me after buat interval walking tu. Bila buat interval walking tu, dia akan sampai yang ke kuning tu, anaerobic. 3 minit laju, 3 minit slow. And this is my slow punya pace lah. Slow punya pace. Kalau laju, tu macam ni. This is my laju punya pace. This is my laju punya pace. So, kalau aku punya laju punya pace, tangan pun sekali gerak-gerak. Sekali gerak-gerak. Tapi kalau aku punya slow punya pace, memang aku melenggang lah. Pada aku, it seems to work. Boleh buat 3 minit slow walking secara santai, and interval 3 minit fast walking. Siap macam ni apa semua. And it seems to burn more fat burning. Heart rate pun 125. So it seems to work. And aku tak nak kejar sangat step, aku nak kejar 30 minutes tu. So sekarang ni aku dah complete dah 31 minutes, 1.68 kilo. Tengok. So we can stop lah. So nanti the next video nanti aku akan update lagi. And I try to buat benda ni daily. Tengoklah progress dia macam mana. Bye.